TV. Saa cia Vilingi wa Mauvoo. Kuma nyumba nene ya utangasi ya Mutongo TV ngwatani ya mukamba vamusini wa masako wa mukata munda watinda ata munda musesia ni kwache muthana waku wende kwitha wa kwaila na wa kuendesha na oyitwi ni siavika saa umwe na nusu saa cia Afrika melone wasua ni saa cia gukwetea Vilingi wa Mauvoo ndini wakamemeka kukama visa kalo kendete na kala katongo chio kamba ni wonde ka Mutongo TV na va Mutongo TV ni vando tukwetea Mauvoo Mauvoo maikithie Mauvoo makele mavuti momba nitwe ni andiki Mauvoo na utui ka wa umbania na unaicha wa Mauvoo tunana ni ndini wa metandao itu yamekumu kaneli @Mutongo TV KE @director mwema tutumete #Vilingi wa Mauvoo na utumani mukuve namba itu ya SMS yebukione kwa kuna utumani mukuve ukatotavya kati wange wila tukumbanisi muthanano wa mundi ninge waiva ila ya ukita muno ula kundethesia ndini wa kithiomo cha meko eta wa Sharon Ndinda na kwa nita wa Steven Mwemane na ukethia na nothocha nikenda ngumanithie na ni amwema Mauvoo alitumanengete uito muthanyani wa umundi ala tukumbanisye ni vamwe na misi itatuno yende na kumanda endomo ala mayi miaka itatu mithelu na muvaka umundi mayaoneka andu eli ni maikitho kutiwa ni thayu itina mbanga ya lelo kukitika mbuinzao lelo ni munene wa kuma Ilovi kuthi Mombasa ningu kuelesea undu muisi wende na ukunu ya metho ekalima matungulu kumana na maima alama ende na kuinzwa usini wa kiatine na umundi ningu kuelesea ukewa wa mutumia umwe ula witha na appetite ya kuongela iveti o undu kuchete Vilingi wa Mauvoo ni na ukethia na uthocha nikenda nende na kumanithia itu ya cheva no ende kwivila misi itatu kivathukanio utuini wa ngenuka ila ye county ya Masako itina wakwase endwa mo nthini wa siko itatu sikivathukanio misi ino yende kumanda endwa mo alama ye mwakani wa ngilile 17 na ngilile 18 na muvaka umundi mayai sakuoneka ekali ayu nimekwitia utethio matethewe kuona endwa mo Onesimus Chalo nuo tuvingwe Vilingi wa Mauvoo wiwambe muthenyani wa umundi Kisione changenuka nenda ngomania na mwikali wa mbua inyawasiana 5 na ula waisye museo wake munyali wa mbua mwakani wa 2018 na muthenya wa muthia awete luka kiani vake tui undula wendie kumomanda endenda ona mwendwa wake nina museo wakwa woiye 2018 heta wa munyeli wa mbua kana Patrick munyeli wa mbua aena muto muthuku akwachwe ni muto muthuku na athio oni woiyo imwe ataya so mwana kubikona yu etuko ya muthia na ndio musisi akakeani yala na ndie ndia muona nundu na komiku ne watembea ngalizu na ndia iso mwana na atia namba yakwa nikananga ngakoniwa simo na kubikanu ndia esa kuiwa songyo na simu ndia esa kuwa ngokoniwa mwikali na siana siake 5 itina wakumwasya mume wake
ni kwethiwa na ngusanisyo musini kwa mume wake mwenye liwambua undula watumiswe athama na ciana ciake na kuthi kwikala plotini otondu kwelesia nye ni kalito ba plotini nundu wa mathina ma musi ani nyane mandete thina na nyeno ko kwikala ba plotini no mathina na ni mukubi mwiyo na enda akiletie ende wa mutumusia ni unena na utamunenete ndeza kunena mita mbuthu kuma kwa mwikali ngomania na Esther Musiemi na keula waisi mwana wake kwa isietwa Kakai Musiemi mwaka ni wangilele ne 11 na aye makikala majengo musini wake tui vala wathiwa mwana wake ivinda ya muthia yelane yake tui na athiwa kumumantha ende ndamwona ewe mwana wake ni walekile kuma yelane yake tui nene mwana na yena kalipo miaka 4.5 na mwisho ila newie wetwa newie wetwa yela ya kitui mawani ana mwana kwa ngisimo na ila nendie yela ya kitui nendie kumana mwana wako kana punzeni nendie na abika pilisoni anaandikiwa kathangu na ina nenge muskale na ila nendie niwe mwana wako ni muumie na nenuka no kiene kala na wewe yani na kitikinu ndo ndia mona na thienge na ndikwa kathangu na ina nenge muskale masia kathangu metana mambia mwana ndepo ni muumie nina makulire aumie athipa kana ninyu mwandikie mamotwa kwenu musi mambia mundu wauma eka kwenuka na kumepinda yuko kwa vikasuo ngesa kona mwana ndambuka ya kwende na thalela vau nendelikile musini kwa Amerika moyo ula nakewe na mea maingi makwenda kumwona mwana inya ula kwa isietwa Christopher Mutinda Kimoyo ula waiye mwakani wangilile na 18 na awetelwe ivinda ya muthia Embu ndi ndavikia na kuthi kumamantha nundu wa ukwati wa munini otondu kwelesia na noisie mwana mwitu ito Mutinda Kimoyo thiu kuma ndiamona na twamumanza weza kwitha vaiva ndu kuetelwa indi peka mwana kama kathuko maana sport pesa nakakuandele pomo na kumeru niko kamonie pandu vet pa Embu pandu pa umamelamu no veta wakabonge kamone ndilebu pandu akela nilu elikandukani yu akaino manzone keleli Yesu lakini ukomanite na kendo manaka na be bandu na mukwe yange wana kendo mana ala yumekala na kendo momese be bandu wetano ni wumwa ni enemies ino matethi ukukwata endwamo vala methi ametelete endwamo makasio kamusi undula umanenga kiwuyu kingi chango nundu matiesi endwamo methayu kana ni makwiye ndeto isya andu akwa makisio kechangenu kanenda nisiekithiswa ni munini wa Kivu wa location ni ya Mulundi Tito Ndungo ainena na kisese kicha Mutongo TV ni kweli kana munyalo wa mbua na Mutinda wa Kimoyo ni mauye na mame inside mena mtu ona kutuika soko witawa ngeno kanenda musi wa Kakai Musiemi Christopher Mutinda Kimoyo na wambua munyeli ni momya wetano matethi wa kukwata endwamo alama ye ivinda ya sana matiathiwa ngiripotea Mutongo TV kuma sokoni wa ngeno kanenda olawe Kitui cha katika kauntini ya Kitui neta Onesmus Chalo na kwa kweli isuninge wa ya cheva na andu asu tuime kwatisia kana andu mo nimekwinuka wana matambite kwenda na indi tuisonga kuma county sutu the county ya Makueni ni kana andu ele ni maikithwe ne kutiwa ne thayu itina wambanga ya lelo kukitika kisio ni chambu inzao lelo ni munene wa kuma ilovi kuthi Mombasa mbanga ii yikikie itina wangali imwe ya kimwene kukosa mwelekeo ya tia nzia ivetoka ingi lelo ni na yavaluka mwandiki itoa Mauvoo kuma kisio ni ki Kennedy Mulinge no kutoa lianza mbeange ngandoku ya lelo nikitikia kikwacha ni chao mundhiva kuna kitasa changali ya mwaki ya matukwacha kibwezi valavala ni mwaneno wa kuma musi mwaneno wa Mombasa kuthi Ilovi tunawangali mwana layu umete musi Ilovi kuthi Mombasa kwa sanzia na kuvala kwa ute wa valavala ngali inona ilai na ndwana valani ndeleva na kueratu iwetekana taise mbete mwanaka vindane kalai kwenda oveta Iloli na itina ndeleva kuona ngali ingi ukitembe nula simki kumitonga ngali koni yake na kavindane kaoni wewe isinziana likavala vala na muthanga na vala evalukile kuma na nambanga ino
Ndeleva wangali na mukua mwani matiwa ni thayo na akuwa langeli matiwa na maumesie. Aye kithia ndeto hii munini wa CPD Kibwezi na lowana na kiteseki na welesikana meyala matiwa ni thayo nituwa inombani ya kusofia meya kwa sifitali ni wa makiendo na langeli na masembi wa sifitali ni usuku kwa hata uiti wametoke. Ilikuwa asubuhi kitu kama saa 2 asubuhi. Gari ilikuwa inatoka upande ya Nairobi ikielekea njia ya Mombasa. Kufika hapa kwa SGR station ikatoka kwa barabara ikaanguka. Kwa bahati mbaya tukapoteza maisha ya watu wawili. Dereva na abiria moja. Ilikuwa inabeba watu 4. Ilikuwa inabeba watu 3 na dereva ya 4. Dereva aliweza kupoteza maisha yake na abiria moja. Hao wengine 2 walipelekwa hospitali Makidu. Na mili ya wale kupoteza maisha ilipelekwa Makidu mochari. Kulingana na vile tulikuwa tunaona na vile tuliangalia kama ilikuwa speed ilikuwa juu na akashindwa na kucontrol gari ikaingia kwa kando ya barabara. Kwa bahati mbaya tukapoteza hiyo maisha ya watu wawili. Ni hiyo tu. Kennedy Mulinge, Mutongo TV, kaunti ya Makueni. Naindi tuende na Mauvoo ekalima utui wa siathi ngomeni lowa maunguni na lowa manza kuya kiatine ila county ya Masako nimekueleze wia wokumana na maima alama endeye kuinzo usini wa kiatine kwenana na ekali a maima amenza wa ni akithima kithangathi na nimekwitha maikia mathayu mo na alama asia na sio muisione nundu yolo methia wa mateneke boni mutisia tueleze yolo wa maima amekwete wia kiatine. Utavi nothosia wa kithangathi nonzia imwe ya kumantha kandu kenda kukitana na maomo makimikalile. Useni wa katine andu mande na kuiche kuko mamanthe kindu na sumbanga niende nao makunikila. Na kuma ibindani thu inewie na kiite kango yakwa ni kwitha thu ila na isie mwendwa wakwa inewie na kunika ngo yakwa na yunyengo mukuli mundu tethesie nundu wa mathina meku kwitu ona maima menzikite nundu wa kiwu mumane undu mwigana na itu ni kana wise kwithia te ikona thina to twakutatie kokomana naguo wise ithia thu ethani mundu wona thina ucu thina ni wa minwa ni kiwu na mwatu tethesie. Maima alame kwitwa masungulu menza waniene nthi mande na umantha kithangathi na matwikite muisio nthini wa kisiko ki na ene nthi menawia kutembea kunduni kuu. Amwe ni maisi thayu maimani ya na hindi ene nthi maende na kukunika o muno. Ene nthi menawia kutuma ciana cio ndithia nundu nimeukia ivota maimani a. Mutumia ucio ni waithacia na iyetia ng'ombe yapona kayalika the imani na wona ta yabita yatia ila ingi na ayetia umela yetia ng'ombe ndivo etia ng'ombe ndivo mama ndie ya saiwe kamuki ibinda yuyu kana kagalikile ba nitewie mbu nitoni andu masembete ani kwitha yu ona kalikite bau pale ikapatona kulika mundu pale ipatona kulika mundu andu ala maimokie ni maokoye kana kau na kana kau ni kaumiwe na andu ni maokie kwa wingi na ithie tasengie muno ni kwitha yu tuituma ciana citu ba ciuke kwithia nundu kana kalika baba ni muisione onotona kumantha kana kaku ukaleo mantha bala kaendie nibo tuyasia masungulu ani muisio muno kwa ciana citu ona andu aima ona ng'ombe citu kukilanilia usiu wakatine na woni muisio nundu vaina kiao na vema vya maingi na andu anini ovamwe nala akuumate na vinya ni maimawa ni kukilanilia ila kwina mbua mathilana twina moni undu ambe ni tu ni dikiao kiao twina tulalo tunini tweba ila usi wa vinga wisaethia kuikilika neza challenge ila nena nyeta mosiai peka na kao kasomea muingo kwa ko muingo isa kwithia no mateiye skulu ngina kiyo kikathea kune twetia kiao kitono kilika kiao kinene ondo ila siekwo
ni tupaito no kileka Nye nitawalotalia munini na kwitu no bakatine atisa kwe wandu no matumbi we nye nimuti twa ituso biteke yao ni wabebina ke yake yulu masungulu amaende kwikia enende wia yu mekulia methwe mena umwe nthini wa kumanya undu matonya kumavetanga na kwisuviana na mbanga. Mazungulu ayo methito me hatari pai bakuye kamwana kabekangika kuye baye ulu yubandu tabani ubona be anene na niono yutathe ya fiti 15 nthi kou nguli andu tima nondo teka na mazungulu nundu ni ndenja muno kwitha ni ukite kwa iyose na oyamba umelua ikindu kingi oyamba umelua bawe ne be anene na kumbe nthi ne baungiwe muthanga kwa ute so beane na masungulu aya halangi meuka withia ku ni mulirikana ba be mutumia wita wa kabene ayethia ng'ombe wezio bindu kethia ng'ombe ni yaiye na kumbe ng'ombe melilwe ni zungulu ingoki akunthe yasio ni wike inunga ngolia andu makisio kite kalete metho tisubeane na masungulu a no sioyo na etha mbua yakwa ta masaya masukulu ma principal katina sie siande secondary ngomeni primary katina primary onthe mekale with alimwe maziaje siana yuma mona mbua yakwata ukethia ni mesi siana ila sia ya uzi sia yata na enda muno na tikwa ya sia ile okoma muingo ukethia ina ya muingo yonge. Ngiripotia Vilingi wa Mauvoo kuma kisioni cha Katine Kangundo nitawa Boni Mutesia. Na ndio su eyita Boni Mutesia na nekwa tendi maimasu emo mandi wondo matonya kwe konondo nesili andu amathano kanga kana amasonga na andu ange metha matumete sindu sio opiteleto buna ende wese ya maimasu kuyolo noneke me flash lakini ndene kwe maima ni kindu kithuku ko atongoi ma kisio kisi siondo mukwika na ndi tuma Kangundo nenda kuotoa imwe mpaka musini wa Kitambasi atongoi euma Kenya Medical Practitioners and Dentists Union kana KMPDU alamasa kwewe meambeya uya watch mwakimwe itina wa usakuani o atongoi ni maadha na utongoi wa kwete usungio kwa mathina alamethitu mayevu ila matakitali na thokumi ma uiti va Kenya. Mwandikito wa Mauvoo kuma kisioni cha Ilovi Benjamin Mwaka enangewaye kwa within. Mithena mivuthu itina ngwatani wa maofisa ma uiti matakitali ma sivitali nene na alama amayo KMPDU kutoa isio nyuvani munene kwi matuku 3 ma mwai uu yu maofisa mangwatani ni maliko ofisini kiemiao wambese wia wo kwi omonde. So in strict adherence to the union constitution and the strict adherence to the aspirations of the members of KMPDU, the union held this election, which was free and fair, on the 6th of May this year. And today, as the outgoing NEC, we wish our new team well, and we have officially handed over the mandate of running the union to the new team. Chama ki cha KMPDU kithitu na kivalua chumu dhino otongoi wake wa miakani ya vau itina muno dhino wa kuikithia memba make ni makwata miana ya kutua ya uthukumi kandalasi nzeo na mauti omeuvika ivindani ila dhianie. Is it justice during pandemic that doctors who have been employed under UHC to continue working under the pandemic without salaries 4 months, 5 months? Utongoi umweu yuka kavindani ka Kenya utanthila ingi nthionthe thiende kukutana uwau wa COVID-19 na katoa sindu ingi mbingi utongoi ni weveta kuikithia haki sia amemba mo ni sia imiwanesa kiimiao. Is it justice to have doctors who are employed on contract in different institutions, that is in Kenyatta National Hospitals and other counties, who get arbitrarily dismissed? Is this justice to have doctors who are employed and working on full-time basis in different places have their salary to continuously delay?
Uiti ulani umwe katua mawia alakwa oyume ungua silikali sia mitioko. Wethito ikumbelitu ni mathina maingi vala silikali mbinge sia county siethitwe yitumia miandikanile na mithukumile kivathukanyo. Udula withitwe uituma KMPDO ikungulanya muno na silikali isu. I look forward to working collaboratively with our partners and stakeholders in and outside the healthcare system. That include the judiciary, the parliament, and all other institutions to ensure that the welfare of healthcare workers, the welfare of doctors is well maintained. Na otakithio mawiani maingi utongo imweo withiawa na maendekethio maingi meo. First on our tray will be to appeal first of all that the disastrous health bill that is being sneaked into the National Parliament and the Senate be put on hold immediately, where immediately means now and where now means right now. Amwe kati wa maundu manene ala utongoi umweo wa KMPDU ukwithwa withinikia ni mathina ma kila ivinda. Ala methito mathiete mikomo mingi ya amemba mo na ala mataiso vikia kukwata usungio wa kutoa kwa ilungu ya saa kuvikia OUU. Dilivotea Mutongoi TV kumava musine wa Ilovi. Nye, nito Benjamin Mwaka. Na hindi mwanda musese na muviano ndu wa kwenda na usesia Mauvoo ma Mutongoi TV kana Vilingi wa Mauvoo va Mutongoi TV ngwatani ya mukamba nenda kuvitia matumani maku maguvi eli nikenda hindi ni mutunga kivanga ni asia tueme Mutongoi TV ni loele ni va muthesia ni muvia muno ula Mutongoi pato wa Mwani Boys kuka wa sukari tusongete imwe ni nina atana nundu wa BBA kukini wa kisando ngai wanja ndakoma mwa ni muviamu no mundo museisia ende na kutuma utumani wa kumukuvi na ende tunena ni ndina metandao itu amekumukanile @Mutongoi TV KE isu ni Twitter, Instagram Mutongoi TV Mutongoi_TV wadhiba Facebook palatu live ni Mutongoi TV official na va YouTube either wa Mutongoi TV official. Nyeni itawa Steven Mwema atu ambako uthio muone vanini netusiokethetia itina vindeta ya saa na Mauvoo Mbeange. Mukamba aisie ngundi yambe niyo kau hindi ni siawe tina neka vila niambia wengi mukamba ni wisi siya kusandongoi inyusa muluo yu vai kunyo muluo nondo Vilingi ni wabukwa ukamba witu ni museo na wilato ndi itu Mutongoi TV kwatanyo ya mukamba ni tuafika Mauvoo makele mavuti no konya uteti utandithia na nima no manithwa bandi ni wa Vilingi wa Mauvoo metha maitu mengunu kilandwani ukamba witu kuma ketwinzene mweka make ono mama sako mamoka nenyo mama sako mweka nyamae ono mama kuene matinda Anaitu maisio siya kisuani nginya musini munene wa Kenya Ilovi kitambasie kwata iki lalawa nundu wao ni wenyu wa Mauvoo ni wa thela itina wa Vilingi kuvuvwa yu mwema kwata mema vyo maumete iko cha kimwe kiruanda na ngwatanio ni vina yu Mutongoi TV nikoka memekoka kama visa alake ukwata nyamukamba Mutongoi TV watanio ya mukamba nituavika Tap into the convenience of ABSA contactless cards, another innovation that's turning banking on its head. Now, you can make fast, easy, and safe contactless payments for everyday items. That's Africanacity. That's ABSA. Shusho, wamesema hakuna harusi. Kwa nini? Hapana, haiwezekani. Harusi lazima itaendelea. Piga Brian record to stream wewe. Nasema Safaricom iko na 500 MB free kila siku. Sasa tunaweza kustream hii wedo. Hai Shusho.
Get 500 MB free kila siku and never miss a moment. Goshen Medical Training College Thika. Ukwate course cia diploma na certificate cia Human Health Sciences, Applied and Social Sciences, Business and ICT na course cia Food Sciences ta, Nursing, Community Health, Hospitality and Nutrition, Baking, Technical Skills ta, Beauty Therapy, Business Management, Laboratory Science, Housekeeping and Laundry, Journalism and Media Production, Ovamwe na Theatre Technology. Ndivisi tu nisianie muvuko waku. Kimanyisio kitu kina sindu cia kuyania cia kusomethia na alimu maitu mavivithitu ekunenga mumanyisio na utwika ula wianie na ula ukwendeka umundi. Wamina kusomea Goshen no wiyandike we mwene kana ukatwika muthukumi ula ukumelelwa matani kambuni cionthe. Tukonie simu kwisila noti monza ile monza kenda itatu inya nyanya kana noti monza itano noti ile thandatu inya noti inya. I would have sworn the roof was green. Aish, yenyewe, hiyo roof imeparara. Hiyo sio green. I think we are lost. Mike, hakuna roof ya green hapa. Ole, watu potea juu imeparara. Mike. This roof looks amazing, eh? It's the same CoverMax roof I've always had. It has never let me down. Inakakaa juzi by the way, eh? Get CoverMax. It's more than just a roof. It's color that lasts with advanced color technology. Unaona jenga lini? Tulia Joe, unaniwekea pressure tena. Ile time utadecide kujenga cha kupeleka kwa dealer wa MRM. Si lazima. Ukiweka, umeweka. CoverMax, a quality product from MRM. Na mwenda museisiane na ukethia yengi na uthocha nikenda nende na kumanithia twende no na ne witu nthini wa mitandao amekumbukanilie @mutongo TVKE @director mwema tutumia #Vilingi wa Mauvoo ende anatuma utumani waku mukuvi nienda kuonenga ngewa ya mausenyo ndisika na kiwa ramuka dhata ni sito yisikie ni kila mundu kuwe utuini wa nyambene tanoti ya silingi 50 ona kutwika kadhata ndanamba kuvikia 4th floor kana ndanamba kuvika miaka 40 UN iveti 29 na yasendesa kwa mbuleki muvaka vitete wake ula kwa kuvikia OU wena iveti 49 Robert Matano no tumba ni singewa ilo mevatisite mausenyo ma meru saisia na vavika kwa kuthekwa ndukakia kutheka ni nzini wa ndoa ya Kureni kiengu kilio ni mbunge kia Igembe ya Kati kauntini ya Meru komana nake Robert Ramuka Dhata mutumia wa miaka 39 na ena iveti 29 onambe yange. Kuna wakati ilifika nikaangalia kwamba lazima nifuata nyayo ya mzee. Babangu anaitwa mzee Ayubu Dhata ambaye akona mabibi 48 na 9. Na wakati alioa mabibi au wote ambaye ni mama wangu alikuwa anazingatia sheria na alikuwa anakaa nao mabibi vizuri sana. Kuyana na Robert ni kana nongina asinde ithe wake ula aina iveti 49 Ramu atoye kiveti kyake kiambe mwakani wa 1997. Kulingana na historia yangu, wakati nilikuwa mwalimu nilioa bibi ya kwanza ambaye ni kama ni Mungu alinipea yeye kwa sababu alikuwa mtu mwaminifu. Tukakaa na yeye akazaa watoto 3. Ena ukuwa miaka 18 na hindi savale yambi yavu. Na nikaambia hiyo bibi ya kwanza ya kwamba niko natamani kuoa mabibi wengine. Hakukataa. Akaniambia kama baba yako akona mabibi wengi, hata wewe unaweza zingatia hiyo nyayo na uoe. Utu yuyu wonze wikala na ndae ya ona kauve andu matendete mutumia Ramu nundu measiani moi. Kufanya kazi kwake uko sawa. Juu hata anafanya hii kazi ya
kutahiri vijana na anawatahiri sawa sawa na ana customer wengi na hakuna mahali hasiitwa. Tuseme huku tuko ni Egembe Central, lakini hata Egembe North huko sana wanamhitaji. Tuseme kama ni Egembe South, wote hakuna mahali ana customer na ana customer wengi. Asa tuseme katika Egembe 3 hii Egembe yake ana wenyeji kama hizo maeneo mengine ya Egembe. Kaka Ramon ni daktari wa mitishamba. Unaamini mitishamba? Naamini. Naamini kabisa. Ushawahi tumia dawa za mitishamba? Mimi sana. Ulikuwa umeugua wapi na ulipona? Nikaugua na nikapona. Ulikuwa umeugua wapi? Mimi nilikuwa naugua hata na tumbo. Kugonjeka hata daktari wa mitishamba na yule daktari akiwa hata wa mitishamba inakuanga mitishamba mingi. Sasa ukuja hivi kama hii shamba yangu ya miraa, hata hiyo si ni mitishamba. Nikikuja nikikuchika, nikikuja kwake nikikuchika. Kwani si ni mitishamba hiyo? Hata ukikuja katakata hata miti yangu nikuja kwake. Hiyo si ni daktari? Kwani daktari ni yule atakundunga sindano? Mimi si mganga. Kama mimi ni mganga wa ukweli. Si wa usiku. Kuna mganga wa mchana na usiku. Mimi naganga na miti ni ndawa. Ndio unaona naweza hii mabibi yangu kwa sababu hakuna bibi yangu atatoka nje nikitumia miti yangu ya ndawa. Nimekuwa so expert. Ukitoka nje utasikana na mwingine. Utasikana na mwingine. Mjusi maua yule alikuwa maua ni alikuwa wangu. Kuna bibi yule alipata pale inaitwa nini? Yule washikanisha? Yule alikuwa maua. Alikuwa wangu. Alikuwa mchana kutoka alikuwa bibi yangu kutoka Kangeta. Lakini naye hakuwa anajua kama mimi ni nani. Alienda kwa anasa, kwa rasa anasa, alinjipata taabani. Walishikana na yule mzee walishikana naye alikuwa Mkamba. Wakapelekwa hospitali wakashindwa mpaka nikakujuliwa na hospitali mzima hapa. Kwenda pale nikawaambia huyu alifanya hivi. Lazima anitoa hapa na mali. Ile lori unaona yangu FCR ndiye alinipea. Nene ndiye kumanondwa kwa taanda wasi yake na nikana ni nzio ya kutumia. Wengine wanafikiria anatumia uchawi ama maneno mengine, lakini mimi ile kitu napanga watu wangu nilijipanga kwa sababu niko na mali ya kutosha. Bibi akiingia kwangu lazima nimpeleke kwa shamba yake kama eka 2-3. Itakuwa hata miraa kama hiyo unaona. Niko na mashamba mengine ya mandizi na kila kitu. Kwa hivyo hakuna bibi ataingia kwangu alale fofofo. Na sikuja kutegemea Ramu. Hapana. Nikikupeleka kwa mali yako nataka ile inaitwa tight competition, mnashindana kibiashara. Ovamwe na huu nina nengwe meyao na meamulo ya kwatia. Kana no nginya nithwe nina mundu bakuvi. Twithia ni muthenya wa uni ngunenge osungio. We eta waramuka dhata kuma kuya Meru ninge wayo sana sino kwitha uye kulia hii ibetisi ngivito umyongole na kenda hii atona hata kwikithia kana paine thwa mathina ngewesu no metewa ni mundu Robert Muthenyani wa uni thini wa Vilingi wa Mauvoo ekali mamu kunake kuya kawethe countini ya Masako yume na utanu itina wasilanga ulama na yinzi yemo ene kusia matunda yu ekali ane mekwima memea yikivathukanio na kwao yune matona kwilila kakima yulu wa mesa muthenya wa mina kothela mwandiki witu wa Mauvoo kumakisio niki Boni wa Mutisia enange wa ionthe. Mingi ni makia nema na muno ila kwina mwa wakivu kana kwina unyevu wa mbua nitwavika kisioni cha mukunike usini wa kathana ula wi kawethei va aimi maitanea wia wa mokomo itina wa kuvingia ngome na kukwata kiwu cha kumatethia nthini wa miundayo ona maunduni ala angi ayukwa palate bikete nitwambi na uvingia kiwu tweke ngome zito ya kila mundu amya mubuko twe andu 30
akautwa akakalela uina imbua na twere angie kaunti zoka ya twike yango mezo oba ulo ethio wesu zito na yuto nena kewu ne chokie wezo pena kewu atwina mubango museo nundu ona maima mama yo ne twende na inza yukuma yutwe na maima kalibu maana 5 tayala ala twenzete na toimina moyo nimewika maana mwanza kwa uli utanu itoti wa mando yala twina mo mivango yende na kwalanywa ya utumii wa kiuki na kuikithia kana kila mundu ni watetheka nthini wa itambia ila yosiwe ya kuvingia ngome na itu bandite kwambia kuikia matangi kumbuzini na kuya yulu ikendala me yulu mabikiwe ni kiuki nundu kiuki inge muno ona kiuki ni kiuibasa nundu pipes ni twende na umantha na ni twenda atongo yala me yumitie nundu yuimite na gwe twambie kuona nyawe ni museo manana itibandite na kila kindu kitibandite na kiende na kukanesa kwa unu tanu munene nundu wa kikundiki nikiende nesa na niona ni vinda yukite tuitha twina mbeza tuno thomethia ciana na vinda yukite ona andu aku ni metha mena mbeza cia kwivunia nundu mayu twambie ubanda ona ngini maciau na nitutethereke muno tuona twavingia kiguki ona uwevo enendea no menda utethio kenda kuikithia kana ndoto cio ni ciavikiwa ila mavangite mayambia itambia yi lagelete na bata wa andu mangonze o matutethesie ni twenda masine lista au kuna kumose ne tukaumilia kuyo tumone amwandu aya methi ulu withi amwe makwata kiwu nundu tuigwenda amemba kube no se matuike nimo mena mboka memoka twenda kila mundu withi ena mayo mboka akuya ulu sukuma nzeo na mayo damu kona yume kalete nundu wake kiwu keke ba usene ni tukwenda kila mundu withi ena mboka na bele taithi kila mundu wisaithia kila mundu ena ndena thina utanuende na ukusiwa kwa andu onthe ciana muika o vamwe na andu aku nundu kandu yunika seovangie na maundu ni makwendesya na mboga no wona yakileta yuyu ati maitwo mana atuvingiie kiwu bathe utuigwa motho sai mwe tiketie tikathambia tukauta kiwu tikangithia ng'ombe na yuyu tio wene tuvoga tu kavoga kaimeisio motho pyo na yuyu tio tungia ngai muvia tondu nu tuicie mbua atwete akiwu twamuka nesa na yutu izoma nesa zimaitwe mona mbeza mato tuvogotu sukuma ziekuo majona onthe kila kindu kiva yuyu yutikanda sokoni yuyu anani muvea mutongo TV usenyu ni kana kiwu ni mbanga na ingi kiwu ni thayu enendea miasia kana gwataniyo niyo vinya payundu tatoneka andu makwatanite na nundu taitu nutonie titono kwatana na tono sovya kiwu na mono matone nundu pengwataniyo bandu ba sandu matathi gwataniyo na muno aka nimo mabinyia wani maundu ma misieni na nuri mabinyia wa maundu ma misieni ni mailitwa kwatana ona eva no silanga mundu no yumie akasia bakwake no kwenda kwinzo silanga kwondo usuvio wa kutumia kiwu na kwitha na kiwu kwa wingi na kwa kubi ndanyu kama via na mayomene ndimanya kana mendithi yu ekalima kisigo ki cha kawethi ila ni mukunike usini wa kathana measia maundu ni masoviye ona kwithia serikali tena mbo malikila mo nimeyungamite na kwailia mawikalo mo kana ni mayo boni mutisia usini wa kathana kisioni cha mukunike Vilingi wa Mauvoo Mwondo museisia ve mundu newe asekana thina wa mbe wa okamba ni kiwu thina wa kele ni kiwu na thina wa katatu ni kiwu nina muikiyo kana ndongo isito cia okamba ni cia ise Vilingi wa Mauvoo va mutongo TV kwou sisiondo mukwika nondo kana kauna iwa kasi kana mboka ni yikiyo muyo nekenda indi mboka yikiyo muyo okamba uonthe atongo imaitu sisiondo mukwika nenda kutoa kauntini ya Masako vala ekali mama kutano kauntini ya Masako ni mumia witano kwa governor wa Dr. Alfred Mutua kumeki ya kiusione ilame utumia
kumana na mathina masio yu ekali amalasimika kwitethesya kithekani na menda silikali ilikilileka tena kuete utethio wa mituki nundu ve muisio wa kwitethesya ithekani. Mwandiki itwa Mauvoo kuma Masako Daniel Mongela nukutwelesenge wa iyonde. Niguo nduvithanza no kavitha chathu na UNND alama thukumea sokoni wa makutano ma chumbi Masako nimelesya kana me mwisioni wa kwatwa ni Mauvoo nundu wa kosa vandu va kwitethesya. Thina landu na baba sokoni mathina la mevo no kwitha cho kitu kitena kiuo na bali tutesa asindu cia uya na muno sukuma ba matunda na ila icho kitena kiuo itutonya kwatwa ikivindu vindu kwa uba ibandu twitha tutonya kwitethia atokwoya cho maploti ni kwene atuti ukulia atongo yela mevo matwete cho kiuo nikenda gusenthia ni twetha no theu wa soko tukuli atongo imaitu matushughulikie tukwatyo okiuchabu ile tu thina icho ni cho undu yuka tina wasio ila si taunini ino ya makutano kukosa kiuo na enende kulasimika kwitethesya ithekani ila si vakuvi na soko. Kwa hiyo andala methame department ya kwete kiuo nthini wa cho kitu marata na vinya matwete kiuo nthini wa cho kitu ndu batonyeka mwingi muno ndukisa baridi kwita kuuma bia ndu thitu to ibandu permanent to naika na ende tuisove wa chao utheu wasio ndu ikiuo twina thinosu yuko evinda ya sumwa kautambituku enendea methitu metele mone kana ve mawaliuku lakini yu wayetu ya wekwatyo kena baguve miyele kidona kiuo atikula cia tongoi palamai methuki thina witu wa jumbi wa zoko ya jumbi mavinda onthe vandu vendu aingi nivendeka kwithiwa na vandu va kwitethesya lakini enendea meweta kana imethia wa minyama muno mithnani ya soko na imasumbuka muno otondu mwene kivila wa soko ukumbula na bena thina muno byo atongoi tinena mututethie kuma bala mwe nunu damoza kuye mututethaci kwa hiyo kiko lakini kigo utio kinini iko ule ketha serikali ni tona tikongelwa kamunele okigo ketha matangi mongelangwa na witu la mbwana wo muno tina thina wa tio sina kigo na tabara tutesa kwacha kuma sokoni wa makutano machumbi sitwa kwa ni Daniel Mwongela Mutongoi TV. We nani wisi pezi ndo mundu tonya kuumisya woni na endinza kwa upe mavatamo malito siwa muno ndongoi kuma kauntini ya Masako kwisi ndo imwitetelawa no wetela okesonyoki wiya wiyo no kesoya ya wiyo lakini kwisi ndo itetelwa ku ndongoi tuisi ondo tukwika IT makindwani makweyumya mengwatanio na avisa wa kunengana kisomo kwa enenthi yulu wa uima wamwi Madam Breta ni matwa isi kisomo kimwanya kwa aka yulu wa nziambailu sia kutetheka kuikithia kana mathayuma amwitolema utetheka na alama atukenge mainalika muisioni kisomo ki chatwaiwa kwa amwitu ala aito na alama ya kuonja kuikithia ni matumia matambia alama ikithitwe ni muvia wa Uiti kauntini ya Makueni. Caleb Chalo wa Mutunga enangeweno ndini wa kithito cha kwelya uima wamwe kwa mama alama yetelete na kutetheka kana alama tethekete na mena ciana nini serikali ya kaunti ya Makueni ngua muvea wa Uiti umunthi unethwa yaende cia imanisyo cia uima wamwe utini wangulia ulawi kiboko kauntini eno ya Makueni wananyona ula witha utwaithitwe ni athukumi ma kwiyumia ma uima wamwe kana lo tumeta community based volunteers ni witha wisi cia maundu ma mama alama yetelete na kutetheka o vamwe na maundu maingi mevo maundu ma kiusiai Breta Mutesia ulani avisa munene wa kwendesya kisomo ki cha enenthi na kila kikonetie maundu ma usiai engwatanio na athukumi asu ni methwa mena unenania wa imwe kwa imwe na yakali mautu yu na bala metha maisi cia undu methitwe makimanya na kuongelwa mani yulu wa vata wa usiai na kusiai nthini wa masibitali
Kumana na ripoti ya maundu make wima wamwe nikanava witina ekalia ingi nimethitwo matena umanyi wa kuyana wapata wa kutethekea sivitali ila amama mwaitu kana mwitu wina ivu ya mwana undu ula watuma aingi maitethekea misye na kwekia thayo wa ula unutetheka vamwe na kana kake muisioni. Undu ula kaundi ino kwisila muvyane wa witi yosete itambia na kuthuthia ene nthi vata wa kutethekea sivitali. Walanyo wa kisomo cha ene nthi cha wima wamwe ni wetha wendesyo kwa kilungu kinene na thukumi ma kwiyumya ovala amwe mome kuelesya undu metha makwete mbau undu ni wabangulia Vilingi na ni umwe wa community health workers kana volunteers ala twithia wandu wani no ndweno yangulia nene twina other communities atatu na kilo mwebe msie lo cover yetagwa ni weka ni cover msie miongo ele ila ni matembelea kila mwei ngosa ndata nga manyondo maendeye amwe maekali maikusi ya undu kisomo kiki mongeleta umani na kuolanga meisyo ila yumanawa na kutethekea misye. Twithire twitembelewa ni health workers ma wima wamwe makatusomethia makatufundisha sindu mbingi sikivathukanio before ni give birth matutembeleiye matwelesya uvo wa motheu uvo wa ndagitari otoi ni warufundisha maundu mengi ona ingi ona mengi ndi matesi nije takwanye ndesi kindu chosi ni ndio kindu nesi lakini wana wakiarumanithisia ni undu ula umwe wa maavisa make uma wa mwe sivitalini wa makindu unuelesya kana vena kuolekanga kwa ikusya syana nini na kula kukumanwa na ekali kwitha mena umani wa vata wa kusya sivitali. But ala tukwata sofa no matatangi tena tutithie tena many challenges ya delayed deliveries nitosaidia wa mitai na nitoke tumi tutithie tena birth dates mbingi cia ciana kana matano dates nondo wa kwithia vetting hospitali wa mitai. Breta Mutesya mungami munene wa kisomo kene wathu ya NND kuvetangana na sithio imwe ila sithasi kwa nyama undu mosya na vala wa kulia asya kwose tambia na kutuma ndu na iliniki thila mangire na kutetheka na ciana. Nituona kana ikusia ciana ni mboleku ona pia cia mama ni mboleku niki nikwithia mama ni mathandika hospitali tene pena ile twa community units ilingi ona hospitali na ya lingi ona hospitali mangu metha maili na nenda kwa sababu hata wosia ya musibi ndio sia ya musini abetukie ibinda ya mundu kulia kwete mwana kliniki ne betuku maundu ma itikadi kana mila itailite ne betuku ne binda nikwithia nduwani kwina matakitali ama nduwani community volunteers ala matembelea mama na siana onatumia na atumia nena makulina makwate ya mume muka mbau yulo bangi wose na macheka kwithia na makana ni mathuthie muka kwa kliniki kubango sei kusea hospitali ila mundu wa na mayakana na mila na itikadi ile tailite. Kaundi ya Makueni nizikania kwa kwithetongo chindini wa maundu make witi indi ni maundu metha makwetu mbaune andu aingi mevo athukumi make ndwani na ala makwiyunya Mauvoo mawina wamu. Mutongo TV kuma ngulia kiboko ila ye kauntini ya Makueni nita wa Caleb Chalo wa Mutunga. Ngewesu ya Caleb Chalo wa Mutunga kuma wote kaunti ya Makueni yetunenga mwana wothe ya vaya kiswani kana kauntini ya Mombasa. Na hindi atandithia ma beach ya Wanda ya Jomo Kenyatta kwa Mombasa ni makule serikali kuvingwa beach ni kenda mambiye kukwata ilovia. Atandithia animeoteta kana evindani ya muhimu wa corona ni makunikite muno kiukwati na mavingwa beach ni mekwetha maikwata mbesa. Angelina Muse mwandiki witu kuma kiswani enangewa yiyonde. Atandithi ani makuelesya kana kuvingwa kwa beach ino ni kumaitete maumu maingi takulea kukwata kiayo kia kila muthenya na kuyanisya mavata ma misiyo ni makule serikali ivikie kosa itambia ni kana uwe wa kuvingwa kwa beach ino ukavikie kumanyika mayelesya kana mauya moni makunikite muno. Kwa Mombasa kutokea mwezi wa 3 tulikuwa tunafanya kazi baharini, lakini sasa baharini saa hii tumefungiwa kutoka mwezi wa 3 mpaka saa hii. Na mimi ni mtu mwenye niko na watoto wawili
sina kazi ya kufanya saa hii. Unaona? Sasa Uhuru bwana, naomba bwana tuangalie pia vijana wa Mombasa bwana. Tunafinyiliwa, bichi zingine zote zinafanya lakini hapa kwetu haifanyi. Unaona? Sasa vitu kama hizo tunataka maombi kutoka kwa wakubwa watuonee pia sisi tafadhali. Na hadi saa hii mwezi wa 5 ambao tuko hatujarudishwa, hatuelewi nini kinaendelea. Kwa sababu hatuelewi kama gavana wetu anaweza kuwa anahusika ama hata MP wetu labda wanajua haya mambo, tunashindwa kuelewa. Na ni watu ambao tuliwapigia kura zetu. Na tunazidi kuhangaika, tunashindwa kwamba tuko Kenya ama tunakaa kama wakimbizi. Kwa sababu kila mara tunakimbizwa na mapolisi, wanatuambia tuondoke. Pia mara nyingine tunaambiwa ni trespass. Mpaka tunashindwa kujiuliza kama ni trespass, ni plot ya mtu. Tunauliza hii bichi imeuzwa ama ni nini kinaendelea hapa, manake kwingine watu wanafanya kazi lakini sisi hapa ndio maaskari wamewekwa hapa, hakuna mtu anaweza ingia kwa ile maji. Sisi wenyewe wenye tunafanya biashara hatuwezi fanya biashara hapa. Ndio tunataka kujua gavana wetu ajitokeze ama Muhammad Ali ajitokeze atuambie kwa sababu gani inafanya sisi tusifanye kazi hapa, ama sababu gani watu wasiingie hapa na sehemu zingine kama Nyali, Bamburi Beach, watu wanaogelea, watu wanaingia kwa maji. Kavindani kaunake mwene kivila wa atandithia nthini wa beach ino Paul Mwenza ni wakule serikali ili kilele katini kana atandithia ano mavikie kusio kama wiani mota atene. Babe siama mbinge muno siama zaidi wa 15 na siama hii 15 zina members matapungwa njilina na andwala twethitwe na moba kwa ebinda ila inathelile bane bana bingiwe na mawe ya mandu mana affecteka muno katika biashara ila situ tuko na hapa. So tinena oonekana wethe serikali ni tona tupingwia nafasi itupingwie tusioke mawe yani alama itutu nako na ni ongela na kuweta kana atanthia ano tamadhi na sio muno ni maafisa ma polisi Kavindani kalama kutata kuta maliyo livelihood itu ni asiokea kama kawaida nundu akwithwa nita affected muno nundu alila ithitwa ipo ya kukosa wea nomba situ kupingwa na kukosa mbeza sio twaziana skulu na at the same time ando ingi wana mabithiki toke thio na leua kukwata wa muthenya mayamba kuona ngilivote kuma kaunti ya Mombasa nita wa Angelina Mose. Naende mwendo Muse isenge wesu yake Angela Muse kuma kiswani yenenga mwanya wa kuthio mwaini na ndambito thio mwa ndo soma matumani mako ile Mutongo TV ni Mary Kioko ni seisie ni Makindu downtown ni muviano ndo akuseisie Mutongo TV ila niyo ngwatanio ya Mukamba News Mutongo TV si sawa muno tuiva ni Francis Mutoa na Masi ni Albanas muinde kuma Limuru na ndi mwanda Mosese ende anonana ni naitundi na metando ito ya mekumu kaneli @Mutongo TV KE isuni Twitter, YouTube Mutongo TV official na ndi Facebook ni Mutongo TV wadhindi ni wa mutandao wa Instagram idhia wa Mutongo_TV nitusiogedha itina vindeta ya saa na Mauvoo kauta ovamwe na Mauvoo ma sport twithiane itina vindeta yasa. Mukamba aisiati wetele ndakusa na sabali ya basa yambia na itambia yemwe akamba twina kesesa kyo kufikia bonde bala oi nituyumba nitie kunengelelia Mauvoo mavividie maro
matena nzika matema kwekea kaliko imwe na mathiane nesa ni andiki na somi ma Mauvoo mena utwika nindini wa Vilingi wa Mauvoo Mutongoi TV ngwatanio ya mukamba nitwavika pasi ningosa simu yaku lakini ndambete osa simu yaku niwese negoga ngalika mindo ngalika libu tio bama tako nangelika ndini na alika mutumionge natambatete yake lingoloba hana umea ba una atia subia mundu mukana ake atondelela libu tiyebinga twambata wewe niwese ba uba nyunge tondo ndetini mwanenyu siwe ni siwe mundu mukoma akatata ungone yake bwana bibi negwake beza na tavu pale salibuti wata skiza tune ya lift tuma SMS waandikite skiza no yati ise namba 532 noti ile inya 5 na uituma kwa nyanya imwe ni muvyamo ndo musese nondu wa kwende na usese Vilingi wa Mauvoo va Mutongoi TV ilani yongo atanio ya mukamba valani kuyatu kwetia Mauvoo ma uo maikithie makele mavuti momba netu ni andiki ma Mauvoo mena utui kana indi atandithia matu mota kana bodaboda kuya kitui nimeoteta kana biasala wo uendeye nai na uendeye ni kwikumbelwa ni mathina itina wa mathoa ma mauta kwambata atandithia ame asia kana mena mikovo mailete kuiva na yuni meokule silikali imandenzia ingisia kukilia ukwati wa nthi inditi kuongela koti wa mauta nundu biasala wo nukuema mwandiki itu wa Mauvoo Onesmus Chalo tunengelele ngenge wenu amwika aingi na alama kuna biasala watu moto ba musini wa Kitui yune menda serikali imakwate kwoko na kumokilia nundu aingi mathukumana tumota twa mikovo na twa kunengwa vala mathoa ma mauta mambata methwane vinda yumu ya kuiva mikovo isu na vala andu aingi matakwenda kutumia tumota tu kumana na kwambata kwa tikiti nenda kunene yulua muta kila muthenya matindinde kwithia mayambata kila muthenya okilevinda na ithi ana boda tino salama ni kwithia titha tikuite zindu bingino twinebetite na kila kindu chonthe nitwasete maloni nitwenda kukwatoka indo kaitutikie mubuko lakini mauta namo mambatitwo kethia tikwata kindu itenda kunena withia ntasia uwa mundu withia ni masiangwa withia ni matheanga mauta ni motenda mathewe teko bine wakilepinda mauta mambata mathoa kiokoni cha umonthi valalita uno maslingi yana 125 na yu maslingi yana 128 vala ato yama tumota moweta vaingwa undungi maisa kwika nikenda kutwaisya meikalile yona mbe ateo kuongela tikiti undu ula umonya masya mwene mthi na ula kutumia tumota safari ni yake Besa ni lazima ndi kuongela ni lazima tongele ethia kuma baki tu wikilile tunaenda 50 lazima tongele ziende yana ethia ku resort tunaenda 50 ni lazima ziuke 70 kana 80 ni kwithia tithie kwenda ona serikali na tutumito no mpaka ni tutongele mbesa uta ni matu affectie muno nundu ni mongelekile na kiwango cha yulu muno na teithio ana boda ni tugwa twe umugu muno kana masiata mashambiki ikila tukula sia musumbe ni kana koti wa muta nwithio we yulu muno muyusi unge wokete musumbe sisia ututelele koti wa muta nundu ithio wanainji wa boda sana ithio tuthukuma na boda hii ange twitho atwasete maloni na pena mathina mengi muno nundu muta ni mongelekile na kuelesia makastoma meto muta mongele kwa kwithia maamba kuongela mbesa ambapo nituongeliloka indo katiti nundu wa muta kwambata bandu ta resort tunaenda na 500 lakini wene tuongelile mbao ni 700 Giripotia Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Kitui nita Onesmus Chalo naende niwo wambati wa mauta utumazindu mingi siambata kuwende
Kwa na kio cha ene ndetu ikwatia mauta suni maushughulikiwa na ende nimekwenda matono vikika lakini nondo atoima bodaboda nini sini motosia isi ila muko ambatia madhoa muika ambatia madhoa malele pia ndo mamba atasia madhoa maneli pia ndo mamba atasia madhoa malele na mauta mwina sa kuambata malele otio maondoni madhoa mauta kuambata atandithia maukui nimekia wia kutia wia wa ukui na kukwate masavu wangi edho wangalama ya maisha ni kuende ya kuambata uneni wo kamedha mevudho itina wa muvea wa udhosia wa mauta va Kenya kutangasa kuambata kwa madhoa mauta. Daniel Mongala mwandikito wa Mauvoo kumakisioni cha masako enangeweno kwa uliku. Kumana na wongeleku wa madhoa mauta va nthi ya Kenya UNND alama thukuma na bodaboda vamwe na kutoa maruti va makutano machumbi kaundini ino ya Masako nimekwelesekana ni vatomeka makakula wea nundu maende na ukusia wasio weani wo na uone withiwa we challenge nundu ila wona mauta mabanda kila kindu kiende ya no banda na maisha methiwe meyulu muno wethi amena thina nundu ana mwana inji imbesa ndena cio tani mwana boda no kana kala stage netele nguane na mauta nekiwala manini byo nundu nimeyulu byo ndikala ndisa no kanguira silingi maana ele nyona ndio zwani othama Kenya wandu aba yedie thina kwa mwananchi wa kawaida ni kwatia tukiri tothe ya nthi anene maende na utula kwa ndona kwasia maisha andu boda me atari ne byo nundu asisia mbene tunaye ingi nangi mambe yokola uyo wa mota kuona ni ela makola uyo wa mota maina uyo ngi matono kuna ingi enendea ni makulia serikali kumathesia ngalama ya sindu ila itumeawa muno ni enende megweta kana uongele kuhusu uende na kuanzia ukwati wo na ukwati ulame ukwata wiani ni munini withio kaza kwithia maisha tuyobikia meyulu muno Kenya maisha matiyo mandu ala membesa athui lakini mwanadamu wa kawaida mwananchi wa kawaida ambapo ni umasia koti ethina ni munene muno namo atandithia makutusia meiyo va chumbi mainena kiseseki cha Mutongo TV ni maelesia kana wia wo wende na kwanangika na imakwatite ukuno muno kumana na wo wa corona ula wende na kwikumila nthi ya Kenya ni yoka ndesa akibu na yungali nite na ndu na mauta emambatie yuwithiu kwa kwatwa mana ile nakasaja na lunch kuyani thina kwa uni tu kulia bayo lumusumbi uya ibayandi wise ithia ni wasisa maskini isi bandi nundu ni ukwa maskini isi bandi nisisi ndasi siambe kukuna kula wise ithia nundu nitamugilile bayo luno watu sisi pio wise ithia ni wala matho mama uta nundu mauta mangali mamba takila kindu chonde chinda chambata abule na thukumani wa okasi abule na thukumani wa watu mali ela meja mogie mendo ameyulu wezi ni mbingie nambe yo kuna boda na ina raja kana boda itono ndethia ngakwata pesa itono ndethia family yakwa ndina akwata wewe ndiko na pesa ulisho nundu mauta menugie nende anali kamboda muda nende ameyulu muno kumava makutano machumbi Mutongo TV ya kwa sitwa ni Daniela Mwongela. Kalivu Mutongo Madhaone timu wa Kariobangi Sharks ni uende na ukwati ya namba ile itina wako kuna Kakamega Homeboys mbao imwe kwa mulutu idha uledha ukiwe kiwanzani cha Utalii Grounds musini wa Ilovi.
lakini pia tulipata set pieces ambazo pia tungeweza kuzitumia, lakini hatukutumia vile inapaswa. So inamaanisha tu nini, 22 sharpen again. Katika hii game tumepata set pieces nyingi sana, na si kwa kawaida yetu wazuri katika kufunga hizo set pieces. So ni kurudi tena katika drawing board na kuwork on them repeatedly, na pia open flow of the game. Saa zile tunapata hizo nafasi tuweze ku create more chances so that we can at least score a goal. Tunashukuru, ni nafikiri mmeona ni bidii ambayo imewekwa na vijana haswa, kwa maana kushinda mechi bao moja kwa nunge ni bidii, kwa maana tulifunga mapema na pia labda tukazuia vyema hadi kaisha. Kuna nafasi nyingi, na vile umemsema labda James Mazembe amekuwa mmoja wao, kumekuwa pia na Luasa ambaye amekuwa mmoja wao, so tuna striker wangu ambaye ni Kapaito. Ni mechi ambayo ilikuwa vyema kwa maana tumekaa sana bila kucheza. So ni mechi ambayo at least tumeona yale ya kurekebisha. So labda kwa mechi ambayo inakuja ya Ulinzi tutanoa zaidi pale mbele tupate mabao mengi. Naindi mwenda musese Mauvoo Zuma Sport ni momoto vicha muthia wa Vilingi wa Mauvoo, na tutambetwa mina nenda kupitela mautomani makweli wasite mutongo TV to kwete nesani vama kweni utoi wa Mauvoo nita wa Angela ni muvya muno. Message ya mwisho tumitamboni ya mutongo TV mwisawa kisauni kasaini mutituni ni Joseph Chalo Kituko. Naindi mwenda musese ni muvyana ndaya nundu wakwatia Vilingi wa Mauvoo va mutongo TV ila niyo ngwatanio ya mukamba takithio unanani witu ndukathalele vangu tani sia studio ya mutongo TV indi tuwende sindini wa mitandao ito mekumukanili @mutongo TV KE director mwema tutumete #Vilingi wa Mauvoo. Nyeneta wa Steven mwema ni muvyamo nukwa ondela matedhe sia kumbania kilungu ki na kwa kumusese nondo kwache na kwa kuma mwambio mpaka muthenga inakwa thime na ikuyenesa mpaka tona nela yengi saa 3:30 tukomane giunengelelia Vilingi wa Mauvoo kwa oyu tionesa. Inu ni Mutongo TV. Like every mom, you want the best for your child. Happy birthday. You feed her mind and nurture her body. And you understand there are times you have to let her pick herself up when she falls. You make sure she knows the joy of sharing happy moments with family. And when everything comes together, you above all others will share the taste of success with her. Blue Band tastes like mama's love. Sasa, hii ng'ombe ni yako. Asante. Hii ng'ombe itatoa maziwa